Ngokuma sicaphule izimvo zabantu abathe baphawula ngentetho yohlahlo lwabiwo-mali yomphathiswa wezimali. Khange kube khonto intsha mna endiyivileyo. Kona ke ibe zezinto ebendizilindele, into ezinje ngokunyuswa kwemali zegrants, imali yabantwana, eyabadala neyabakhubazekileyo njengesiqhelo kwezizinto ezenzeka minyaka le. Ibhajethi kaNgqongqoshe uMboweni ibiyinhle kakhulu. Yazi ngiqaphele izinto eziningi lapha ukuthi ubaba uMboweni into ebekade eyikhuluma ubeyiyamanisa nenkulumo ekade ikhulunywa umongameli isona. So into eziningi bekade eyiyamanisa nayo njengokuthi i-education kunemali abayikhiphile for education for lapha abantu basegrudeni njengoba sazi ukuthi kuzokwakhiwa i-university lapha nje wabona bengenayo. Kunegaba la engikhala khona le mali le sekwa SA nemali ka Eskom lemgodi ayigcwali le kaningi lokhu ixhasa kodwa manje igcina kusuku akubonakala ukuthi umphumela yini. Kumanje ugesi basitshela ukuthi ekseni hayi kungenzeka unqanyule ngani ngoba siqedile ispeech. Umongameli wathi ezothula ispeech abamnqamlanga ugesi nalapha ade basalinde ukuthi ungqongqoshe wezemali athula ispeech bese bawunqamule sokudlala ngathi South Africa ngiyabona. Michael Qabe East London. Uminister ubaluleka kakhulu ezoqoqosho amathuba wemisebenzi. Ndingathi bizindo nje beziphambili ezo. Mina ngijabulise kakhulu ibudget speech eyethulwe uTito Mboweni. Inike ithemba kubahlali baseNingizimu Afrika ngezinto nje ayibalulile ukuthi bazolisana nenkohlakalo wanyusa nemali yogogo nesibonelelo sabantwana. Ngibingelele umsakazi wami engibuye ngakuthanda kule budget speech ebithulwa umnumzane Tito Mboweni izolo. Ukukhushulwa kwemali yenkamnkam yabo umkhulu nogogo we-80 rand nokukhushulwa kwemali yalaba abaholela izingane kuphinde kuba ukufakwa kwemali ye-NPA ebele kuma-billions ama-rands ezokwazi ukuthi ibisane nobugebengu norhwaphilizo. Noko umphathisa uTito uzamile ukusinika ithemba. Eyona nto ndithande kakhulu leyo yokunyuswa kwamaxabiso otywala. Noko abantu bazotsho bathi xa apha etywaleni. Sasazi ewe umphathiswa uchaphazele uqoqosho. Wayichaphazela into yamathuba umsebenzi. Kodwa usincishile kwecala labantu abadala. Noko besicimba noko yafaka noba yi-100 rand. Kuhlahlo lwabiwo-mali lika Minister uMboweni ndikhumbula into yoba imali eninzi ithwe thaca for ezemfundo into exela into yobana imfundo ixatyisiwe apha eMzantsi Afrika ngurhulumente